Thodok ga. Yo. Kipukni kibalawan boy halat demtring kabadan halinti banlet sya amlarem dauki kilas dang banher thama ye kidukan dedo kibadan harut surok ba. Kini kisem kilawan her ha kini kidukan kibadan harut surok kalong thek kumbaher thama ha kabada ka kenhun kilanyom ya kawai kedukan dedo kabadan ha kate jaka. Kini kipukni dei kibatep ha kaktien pareng kum ki Himalayan vulture Gyps himalayensis. Kini kisem kilawan boy ha kasurok ne kalat banlet cha kasnong demtring kasnong kabajngai tang katuk ani kilometer na jowai kabadan sesilyang kawa mentedu kaladan menta la arta yotam. Kane kajawan boy kini kisem ha kane kajaka kadai kasien kabaar bat kane kajaka kadai kabadan ye kisem oddo. Kajingdan kini kipukni ha kate kajaka kalakring ye ki babuan bede jengo eki kham tam me ki nawan sangkai suari nakeleng. Ha kini ki khindiat sni namar babyang kabam kadi kini kisem kim shimlatur sha kidukan hendrai ha kakhat phra tarik kilatur sha kidukan ban rong ya kado kini kisem pukni kidan hadu alai pu phra teli kabana kalyang katanat kam khlauru kala ai ke jingada ya kini kisem pukni kini kisem pukni kidai kibala jando jat katkum ka International Union for Conservation of Nature IUCN Red List Threatened Species kumta kadan kam ya uwei pa uwei ban ai ke jingada ya kini kisem kibapen khut ru ya kamaryang. Thodok ga. Yo. Ini norak ke ingat. Ari dah. Hai.